bata! Ako si Teacher Dare. Ug karon mga bata, mag-ihap ta ha. Isa ka apple. Isa, duha ka atis. Isa, duha, tulo ka pinya. Isa, duha, tulo, upat ka orange. Isa, duha, tulo, upat, lima ka mangga. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom ka slice nga watermelon. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito ka lemon. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo ka avocado. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam ka saging. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka strawberry. O karon mga bata, kamo na sad ang mag-ihap bi? Daghang salamat. Bye-bye.